tawni amodi on flebo ma yanfu usigero la mali kono fata se mali ko wana ma bi alam se avril kalo klim ko samba fla ani mo wan saba mun miskili ka ba ma kono fon kono wakati sira o bismillah bi kuna fan damne o witana nara marala ka keni tarata do avril kalo klita ani shigin samba fla ani mwanisba bimachi wale keba mamunu ko ni buguna tike mado we bingani wale ta kata jamana nyama colonel Assimi Goita alika chide do segere minutu metinje fanfe o rendi narache kilometri mkwa ani durude do wasa ka jinunun ke numato wesega uka furaji seno uluke ni bingani senfe chef de cabinet ale nakatama do mgonani uluko ni bonena unina o mgo folo o adjo Umar Traoré nale chef de cabinet Fotasi sergent-chef Mohamed Sangare Alema agent de sécurité monsieur Alassane Diallo bureau de gestion du parc automobile au chauffeur Fotasi monsieur Moussa Touré entrepreneur wa opérateur du forage ale fana kundu mogofla olu kon tunno amiyoram na ecosystem kibero jonjo o masoro oluka o ko mobile kelen o kon yira mi kon jenna kosebe bamgachi wale ma olu fe alisa segaselo olu besina yasa ka tegeda ni bamgachi nununka nga ami dowdeke ala ka sayake ni bamgato numa lafiai kuna fanwere nasrala mali doyon ka lafsali kulosomi barabla 7 dochi mali barako ministrima obi konana uyuka dusuma kasala inu ira 7 konana uyu sonisi kuma doka min kon keme ku degun ko sebe afolo wetalike jien barakelo luka toma mi me no oite bengasme min taleno okono ko labatoli kama no be kesabu ka je kuluka je ga foko ulu sabatinga ko o talente bala uga nyema alefe aflana ko ga nyema o mason ku ubismaila mina obesega uga amina ko alunu ko aklinan olu nyefo asabana ko yele mado duna uga degere dola o min taraka bni samba fla ani ta ani saba o wati la kasoro amake nuga aklinan yo oko kuni ni bela jinin jatimne mogodo ta chugula ku bla jamana ka furuba chawla ko te ka ke ake chugula kasoro sharado sigilino singa ukama alaban ko ba ko mi uga nyema ere ko nyena wolo mali obika ke aga la wako ni bela jelen jatimni ku ga lafsali to nyema ka fola ko aba ku momi mato uga nyema nui Amadou Konaté akabo ajorola kuna fon laban o witana communicat la arsbach aleni urokia dumiani bela jeneko amako tanti rose oluka dossier kun kan laban communicat ale tribunal la arsbach aleni tanti rose ka kalo kelen datukuni kofe ni mo fla nunu ka sornal do baka olu koni lainike wala sa liberté provisoire be se ga duma chugumina yanu uga krido o chenga ayra la ka foko liberté provisoire kon se ga di arsbach sabula ko kalo sa datukuni mindira o makori kofe ni kritikera ni jabi mi sorola ako kan ko barabeke nori mi euroke adumi ale ka liberté provisoire o fene ngunga lame tarata temeni na nga komi o bena don shomilema ale ka liberté provisoire o lameni o blala tarata werela ni mi bora akoto la amina odo okloga dona na ta flash olu konnana mali kuna fon jamala jibo ni kuna fon damano ni timi on bolo ka do okloga awni che akoklo majola